Nije ni jedan sa te strane. Sad nije ošao je, to bio da je ošao. Može ovo je sad ode u. Naš gadno ne. Tuzla je bila samo neka inicijalna kapsula u ovoj cijeloj priči. Mi normalno dajemo podršku i njihovoj ideji, međutim i grad Bihać, odnosno građani grada Bihaća su ako ne i goroj situaciji, jer u Tuzli ipak nešto radi. Oni imaju termoelektranu pa nešto zaradi, kod nas ne radi definitivno ništa. Svi ovi ljudi tu iza mene, oko mene, koji vidite, manje više su bez posla. Ne vjerujem da iko ovdje dobro situiran. I mi smo jednostavno imamo jedan jedini zahtjev, to je smjena ove trenutne postojeće vlade koja po našem mišljenju, odnosno mišljenju većine ovih građana ovdje okupljenih koje možete vidjeti, ona je glavni razlog zašto je situacija takva kakva jeste. Ovo je na ponos svih nas koji smo, hajmo reći koliko toliko ostali normalni, ostali ljepljivi srcima. Ovi koji su ostali bez duša, ovo je prilika da vide i vire kroz prozore, da vide da više nisu tako dobro uhljebljeni u svojim foteljama. Rekao gradonačelniku, kaže zaposlit ćemo 100 ljudi, kaže otkud nam toliko rođaka? Otkud? Znači tu je samo prva loza, daj. Pa dosta je bilo Sadika, Bahtića i tako ostali. Jer njih se ne tiče što sam ja 21 godinu na birou, ja imam 55 godina, a na birou sam 21. Znači, ja bi sad da imam 27 godina staža, ja bi mogla da idem u penziju, a invalid sam 80%, inače sam bubrežni bolesnik. 5 puta idem na komisiju za penziju, kod nas ne postoji invalidnost.